Сагат Ирыштона Шарлавак Битарту Вячеслав Бабарко та Кождаттыны Армуката районты фылдара ражын. Уйтықай Кушын Канынсына Республика Кождаттыны комитетай. Аға мазалта қуамы Арыш Сауой Республика районты амақаутыдар артамай юхат. Умай фылдарта заужықауы. Битарту Вячеслав Кутфабарак Котта автомай асы Котта жақштягу Коштымыштытыха информация адама нұргуымай Кушын Канын. Уйма профилон комитет қуамы Амгушткана муниципалон шконты шарлаужытима. Самай Құттақ фылдар шахада күждаттыны уаварыл. Уйтықай тақауы афойна адыл Кушынканын ақам армуката кайсаузышты уйтықай. Күждаттыны комитеті шардар платы Альбина күджаға автомай ақам армуката ноджы фылдар фадаттадаттынс күжд шарынын курдят камаражыны ақамты табирышты. Кушт чиагуры удонан узан фадат куштыбынат равжарын. Кушт детектима анахашканын. С муштвицышты уйбажонын. Автомай с кушты фадат узан хёйдар шбаракканын. Ахам армуката шарыштам маждаджы, Алагир районы, Октябрьские, нарта хоном Беслама. Табавши кушт кайқауы, Арбасаут Беслана культура галуама, автошам Октябрь, дувада шахатма. Мавабонузан шбаракканын с куштыбынаттайыш ас района, вахисан иштаравжарын.